Oke baik, selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama keluarga di Serapung, Sengerang, tepatnya di Tongkonan Tondok, Tongkonan Puang Gandang, Sibali, Puang Bedolakwi. Oke, sekarang adalah sesi maklalan nada. Ini adalah pembagian makanan sebagai suatu penghargaan, penghormatan kepada leluhur dan juga kepada ambek-ambek tondok. Jadi ini daging yang dipotong secara tradisi akan dibagi-bagi dalam dibungkus dengan banek atau daun pisang. Oke, ini maklalan nada ini guys. Iya. Karya, kamu kamu. Oh, ditambah ya. Layanan ko ka papanyan. Iya bang ko ala. Dia marko miatur ro anam talo. Bani ari na sana na. Iyo na mi atur ro ko. Susun niya to. Siapa? Aku mana? Alaban sana la mo. Aku mo da dua mo. Paluday mi so. Paluday mi. Para sa ile les mi sa. Apa tu? Oh. Baring dolores. Ala yo ko mo lo yo ko may mo sa ili sa ko. Sa kira no. Ala ko kanan na. Kami bisa mo to. Tai. Vamos, vale. Apa doa? Baita rin. Pules mileto. Ano lilito ran na di kilo lo yo. Oh, iyo. Yo pa garagay mi yung ano lo. Yung ano talo dulu.
Para kami bawa posisi ini. Alay sa dalan. Alay sa dalan. Kaya kay sendo na si Ya, mira. Pas di bentar kanina po. Daerah. Kami sa to sa kanina isang lawak pinduan. Ay sabi ite. Mi pas susula ko to. On di ibili para puti. Si susula ko nina. Yan itu apaan na dodo? Apa ri dono? So biasa main to sa dono. Yan. Kami susula Dodo. kami menteri. Dari kenan atau baturan. Iya, itu apaan na dodo? Yan turunan dulu. Oh. Oh, balik deh. Balik na pergi. Balik akan naman naman. Pergi. Oh, pasar itu. Kita tayo gusto tingin kita tayo kita tayo pagyan panalon. Atau itu bawa ulang lagi. Tawa apa dulu nih? Tahu apa dulu? Sinano Itu karwayong. Ini rokok Bapak, itu. Todo pion tu, todo ni tu. Oh, kantaan. Dali piyo na to. Dali piyo pa. Kenan biasa. Biasa. Si bata. Kaya titi si bata titi. Si bata to. Oh, bara pas ni ko ya si son. Bisa pa. Tapi si balik. Hindi. Tak bisa ke si lawan itu. Iya. Cuaca to. Arahnya le. Tandanya ke sini. Bisa pada nama. Kami sadar. Pasti siar kok kan ini. Yan pa. Ya betul rangan apa itu apa sama Pedron ada. Iya. Yang bawa buat. Anu
Ada dua deh. Supaya kita diwakilkan kamu jalan. Oke itu. Ada dua. Buat bilang pada aman dan minta ini sana loh. Ya kemal. Dah dua deh. Ya kemal lebih bisa ke. Ya betul ada dua. Ya betul. Dong kita kau ni, ini dia nampak kan orang kalau dia nak pengabaran, mana dia sana loh kan? Lagi kenan yang kantor riban mati. Iya iya. Dan dia pakai menal. Iya iya. Analisnya betul menilai. Tanah ada. Iya. Tanah dua. Karena kan sorry. Oh nanti kami bagi tu waktu dolar ni pasti pada minta ada baru laran. Oh ya. Ada siapa yang ni?
Iya, iya. Kaya belum nak. Anu itu, dia tidak tani dengan ini apa sendiri. Iya, yang rokok. Sudah ke bagian. Dengan sisi sini. Kakar. Balita. Mulai kami. Iya. Satu long ni. Baiklah aku depan kailah. Apa ini? Iya. Oke. Nanti begini saja. Iya. Tidak sakit ya? Ah, gus siami bosku ah. Nah, Kemana ini? Benny Mike. Erok kasarabi ko yun. Hindi tondo ko te. Tampa ko to yun. Sepon na emban. Sepon na tampak. Mane tulakan na rabu, tulakan na tondo. Tondo ko. Tulakan na sarabu, tulakan na tondo. Tulakan na pangananggala, tulakan na pangalapadang. Mane yung siapang kota sarap ng isi yun lausin ni daw na nirupo namane anak patalo na dua namane sugi na dua kale na tama na di ko ni ipang Nada iya nada pendeta. na hindi daw pandita Padori sa lahat. Kabanda ito pa rin ito. na literam do pa ni nakuha na kamu buka dito to na mane anakan natin to tasun di ba natin Nito yung pandita sona. na pandita to misan na pandimasi to misa sa Vanuatu di Gargay pandimasi sa Vanuatu di Gargay Itu jatan terjong. Kamu kan ada. Jadi yate ni sana one coba yate ni sama pendita Halo. baringe Halo.
Mari ko oh ya ya. Kam. Iya, kamu dah sorong ni. Atar pulau mundur pala kamu dah sorong ni. Ah. Atur milan, kamu Untuk bangkal lame katabe tamala tengah-tengah tasola nasor lako lo malabina bati ina puang to gandang inde tongkonan lako temei toron to paringe toron indo toron namde dente maarupa pesiparan lagi pamale lako keparinge salande tondok apa kupua tarapa pasola nasor tapi rengiki di pamale yang mengisorong di pamale. Rokok gandang poro. dia baru mengenal ya. Indai tondo kepunga to gandang ya. Sausai pon iwan ne. Panganang galla. Rek kita tampakane tang kita asik ya. Ibu pendek kalau ko event headset. So tondok indo rombet. Tulak ana to bentar. Ini Andre yo. Inde tondok ibar Allah teh inde yo nalu. Yo tulak ana to sumandu. Era kalau be siapa tali ada ya. Tulangan panganang dalla. Sausai pole tambingnya. Tulangan pangalapadang ya, pangalapadang. Sausai pole to ya teh. Yo to mangan bo barak mariri. Engkar na. So sarap mo nilaw senge. To mangkaro-kalo. So sarap mo ni daw eh. Panaungan. Tama ba ano ni Ruko eh? To mana sa peso. Ay ate lolo ko na anak kapatalo. Ruko patandukan. Lako buntu ke London.
Ene ito makasundog kiden ni kasiturusan to paringen na tanga sundon ako yan pagan na irok ko. Siya nene pera to. Ene pangato na dolona. Ene sa ruru to. Pandebas ite. So ada ndu kasya pandebasin na te tondok. Pandebas. Yate lulako mintu batina po paramma. Yate lulako bokin. Yate mintu batina kung ando sandaropa. Yate lagi pemanila ko to manarang ate may tukang. Tukang apa nu ate? Tukang ngalang ate. To manura ate. To tukang batu teh to batu patongkon no. Oh, pungkiran to. Oh, pungkiran. To mina teh. Tukang kabongo teh. Tukang ngalang ate so to manura. Iya. Sampai ke Sumaga, siap upu. Ya. Apa bisa tukang apa itu? Kapan mau? Kapan kami tolak dari? Kita itu. Oh, Siti, lah sulam ki. Dalam bonceng ni. Dalam bonceng. Dalam bonceng ki. Wah. Satu-satu kita kuman. Ini yang itu. Iya, nano pata rambang mo ojek. Pata rambang mo ojek. Motor reputer rokok. Ojek, kenano susin na de. Iya. Susin na mo de pata ran na Hindi na mo kamban ado kini. Oh, na siya ilambing komunito apa bisa ojek ke? Tira ko ya. Nasenga ito. Oh. Nasenga ito nak siya mo damay. Kuan, mana na kuan na bisa di ojek lain pakai. Iya dah. Oke, iduli. Iloy. Pira merasuki puram be. Paling nga manis ang pulo. Ini sang pulo le. Iya. Foto siapa ke tu? Nenek Mangiro. Foto siapa Mangiro? Siapa tu? Oh, nakino. Aku gambar film ini, aku gambar. Tema Maria. Berhenti na tu puta-puta. Iya, oh Ira, ini orang telepon teh. Halo. Oh. Oke, selamat siang. Oke, iyo, terima kasih. Ada apa kak? Hari Senin. Mau wisuda diliput bagaimana itu di live deh. Oh, kepidai. Oh iya.
ada abang ada Ang kamu itu itu pa rin. Anak. anak ada abang ada satu. Iya, sampai Kalau di bawah ya. Iya, iya. Apalagi mbay mo po piringan anak ko. Tangalan tiro yan na kami. Nasira lang ang sentena. Soalnya lain kalau tapi ya nanti lah kita lihat mudah-mudahan kasih cek-cek kalau tuh. Sebentar kalau sore. Iya iya nanti sebentar aku tanya dulu gua tuh ada ke job lain. Iya nanti kita hubungi. Ya. Bisa kan di kota Bisa masih iya. Asalan badan itu na ke isto. Iya. Jadi baik dia ke langgam kita tongkonan. Apa kene bikin tongkonan? Oke, selama alako Melda, oke, Medi Lolo. Selama alako Batina, Baratau, oke, Kelvin. Wah, Demo bosku. oke. Tadi Kelvin Baratau. Oke, oke. mau simpel pindah. Lagi dikira ke? Iya, na din pa lagi. Oh, dia boleh sepakai dia. Tak sana, perlu diliput le. Pak ada Melda, kita mai sudah Melda. Pala itu. Ya, itu. Pokoknya. Terus itu. Terang saya orang. Porus ya selesai mereka ini. Iyo tabe. Den komi mani kapaadian do banuan ina inde tu desa langkan to kutu torro. Apa torro kay nene atau iyo 500 sa abu. Oyat na sengaja ko lamo kantong ko to. Iyo den komi mani di kuman sa ba na natumang mani jo kale ko kay kwalay. Alabang ami. Oh yo ya mo to ako ko napatorro ka pa nakamani ka pa kanene. Alami ka ano ko? Ile pibirtu. Direkan. Ya ada tukar tu, saka mau tukar tu. 500 liter, 50 liter. Ya oke lah guys, lagi dulu. Mau pindah ke di mana ni dapat batu mau apa ni? Nak aku sosok ke dah mau apa ni tu? Indah bisa. Ini kan aku kalau aku sesuai dah. Nombor mirip tak ada tak pernah pulang aku. Oke, selamat aku batina nih Lolo Liatung. Oke, baik, terima kasih. Yohanes Paseno, Esra, Patandianan. Oke, hai, ya.
Siapa itu di Tomatona? Bikin ko rin Indar lo sa sini ato. Pungan. Patikim to. Iyo. Kaya ayo, pungag. Ada pagung. Mato tekek ko nina. Kamu tuh? Oke, ya. Sa city. Ya, oke lah. Oke, terima kasih. Kita kamu Tomtit, terima kasih banyak keluarga-keluarga yang dari jauh. Terima kasih banyak atas doa-doa dan dukungannya untuk pembangunan Tongkonan ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi berkat, kedamaian, ketentraman dalam menjalani hidup ini. Oke, amin.